takishi wishe. Pal maiki so amakan sade kurigna jaile tele pal maiki hobole monja olibi shibak itu hobole na pare na shibak itu hobole na pare olibi achemi gan sadam di epigo itu maiki tole pal maiki sade kurigna ja tele pal maiki hobole pare she. Her husband was proud. Taila moda do phodani bra pota hoina thakishi. Taila moda do mudukha sharabi ekta thakishi na taila moda do ele manu ki hisab nokura laga taila moda do isoigi na jana moda thakishi do olibi epigo ba tai kitya bi American sadde she never complained about her husband taila moda inika asi complain krana tai kitya bi itu moda lo de chakra krana na taila moda to iman biya moda thakishi olibi epigo ba American moda to itu tiya ho hodai chakra krina tai suru krana olibi tai ba itu situation sob tele control krina pal maiki ekta ho bole karne kuriya laga American itu kisa dikya se acha American sadande pishi maiki bra complain krawani thaki ami women ministry di inika thakya homoy de pishi amakan bra complain kuri thake na moilaga moda tele pishi alchi mano ase moila moda da short tempered ase pishi pat kusa oti amela moda do itu ase pishi complain dele kuni thake na moila moda do itu alchi mano ase inaka ase kwala complain pishi American kuni thake Mola moda dole inika church bi kitya be na jaye mola moda dole mutu bi khai bishi kalti dole koi thake holi bi takana kalti dole kitya bi takan realize na pure takana kalti do na sai na boli moda ki he dikhai moda ki point out kri tai inika asi mola moda inika asi itu es inika koi dinai thakya laga tikya se takana weakness nichor la kumchor ki ase itu na jane achi ami khan bi youth kan hoile bi students kan hoile bi teacher kan bi ami kan complain kule jane to na noile bi parents kan ke complain kule jane to na noile bi kuno baki ami kan complain kule jane hoile bi nijor laga weakness ki ase nijor laga galti ki ase itu ni bisare na baba kan hoile bi nijor laga maiki lo de complain kure hoile bi nijor laga part ki ase itu realize na kure na ami kan check na kure I remember one story Queen Elizabeth laga story ami yad aya Queen Elizabeth laga story American sahadan de tai brother le tai the queen ekta ase rani ekta ase tai udai busy hoi kana thake kitya dai korde rati ti purai kana tai laga meeting tai la appointments kan sob khatam kore kana wapas aha dan de korde knock kore bahade na tai la mota lo de knock kore koi kana knock kora dan de tai la mota bra kuna se Queen Elizabeth Moi doile Queen Elizabeth ase Rani Elizabeth ase kore dorwaja khula nai second time me arbe no kureshe second time me aro kuna se utya dande Queen Elizabeth kureshe Rani Elizabeth khulia nai third time me itu maiki ba arbe no kureshe itu dande kuna se utya dande apni laga maiki kureshe na Queen Elizabeth ko nai Rani Elizabeth ko na olibi ami doile apni laga maiki ko dande ulai kana tai ba tuwa chakoli dise idu kisa ase achia me khandi maiki hi olop tanglo wala hobole mon jai bible de koi kana ase maiki ekta dole moda logo de iki logo de ame kan chapole karne tai khan laga nichi de ame kan humble kuina thakibole karne itu hi bai bai kotha bra koise ame kan dugi chane rich family bra bi ai thakibo na ame kan qualifications bi bishe thakibo pare moda bra to ame kan uncha wala bi hobo pare moda bra to ame kan jana wala ho pare moda bra to ame kan olop tangor family bra aha hobo pare moda bra to ame kan smart hobo pare na ame kan moda bra to le maiki wala smart maiki wala bishi chane maiki wala earn gre maiki wala sokte inika thakile bi ame kan la status ki ase bible hisab de ame kan moda logo de niche kuri kana takan ke respect kuri kana thakibole karne itu goise achi ame kan sa den de baba ama ma jode bishi competition kore Papa kan rabi amihi tangor wala ase ko wala katiki ama rabi amihi tangor wala ase ko bacha kan bi ami kan to well educated ase ame kan to jana wala ase na apni kan to illiterate apni an education eko na chale papa ma ke recheck kore do bacha kan no lebi na papa ama ke ami kan tangor wala ase ko wala ka attitude di kana dekhi ase itu ba achi ame kan sab itu realize kore mun jase